Niyabona ukuthi sekuyacaca manje ukuthi uThukzini lo kaManqele uye lo thuma lenkawu le ukuthi igcoba umsebenzi kaMgodi. Kodwa beyivele ibonakala lento ukuthi lo mfana lo uthunyiwe kunomuntu omshekelayo kanti uManqele. Hey bafowethu. Niyabona kancane lenkunzi yeli kunivuma lithi inkunzi uManqele kancedisi uManqele uthula umgodi nako uManqele kasho ukuthi kanti uManqele uyahundula ngapha uhamba emema abantu eligwala lithi alithuka abathuka umgodi nangu phela uManqele eseveza ama bodyguard manje uthi lo mfana uvule ama bodyguard. Ngoba nakho lo mfana lona kuyisekela lakhe amshekela ukuthi amhlombe ukuthi akathuka umgodi. Lento enihleze ningithuka ngayo nithi mina ngithunywa umgodi kanti lento into eniyinini lento enifunzwa noManqele senibona sengathi wonke umuntu yafunzwa sekuvelile ke manje obala ukuthi nangu phela uManqele sefuna ukugwinya ogay uthi uManqele usebenzise lezi ingane ukuthi zisichaphaze ziveze ukuthi sithuka usuku nemini. Thukzini weze uzoba uMaskandi la uyabona manje uThukzini ukuthi manje umgodi ungenhla into ophusiwe useyivusile ngiyabona ukhwele umgodi ulile umgodi uyabona ukuthi lengane ibicula umgqomeni nomtshengiseni bela asuke indidane athi ngathi ngathi kuwe wena ngisho ukuthi 2 years ngena la abantu wena iyacula ukubhubha Thukzini manje asenashadini akabuyelele komshunqisi lo ayimfanele nje lento ngoba uyayona vele uyayona uma yahlala ihawe yababhule yasenkandla uMaskandi ke lo sizokonela uMaskandi uqanjwa manga lapha kuthi uMaskandi sisestylini ayikho into abastyle kaZulu uZulu ehleze uZulu nje ihawe ehleze liyihawu uThukzini dade manje uMaskandi womosha lona lapha hlulwa zibonga uhlula ukushaya ihawu sezibanga lezi ingane ezayimema ukuthi ayizomcule lapha zizongena amakhwayite lapha zomosha uMaskandi ouch vuka manje umgodi wanibhule anisasenzothi seniyashwathisa niyashwathisa avela amaqinisi ukuthi nithuma laba bantu Thukzini yabathuma ukuthi abathuka umgodi kusuku nemini akhona ukumnaka lokho nangu umuntu onaka umgodi uManqele nimene nithi umgodi umnaka lokhusi kanti umuntu onaka umgodi uManqele umnakile ngoba akuthola ukuphumula amhlukumeza umgodi umile usentabeni akalali tshela shisa kangani thola sambothi ngisho ingubo nesitress sikamgodi ujulukile album yamshisa tuyakala basha bangani bakhe tuyakala abantu bamvume engubeni hawusuka ngilibona kodwa inxele ngoba inxele avuma lengoma ngesikhathi iqala ukuphuma nje saphumele promo lethi kena line awulaphithiza inxele ayivuma athi ayingeke le album le iza kabi ngempela wathi mbo Thukzini qala manje ingane kaThukzini didela amabhomo kodwa ngoThukzini ozolimbona izwe